Earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non birta thipi langpon sinang. Ong tung raki hormu pen ka chenang chek bang thoma tum phan ningkan krihiniant hem kang sam ke thapon chi phan kor pen lamrai ke deng pon. Chai nong ka chong huber bang pli ke chi su tum rat ari deng ka chingnang. Dongka mokam orong speak par upon lahana ra tumpen kijun rang ke dure jok rar tumpen ki sung pen kaning ri renti. Engding plike bra trok Karbi chokomar asong bhanga thek arni bukla junal committee atumpen mesen pen talon pachun pon. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Kedam tang surhini ra ingkor ke thom aningkant dilai rekom saki ari deng along pen ongdung raki hormu mate drugs pen kachenang chek isak loli lapent lambil morangs lapen khotkati rekom saki ari deng along pen ongdung raki hormu mate drugs pen kachenang chek pokhanlal monium atma phansami ningkan hini an alang ni tuma phansami kodalong kangkrung kang sai timi deng ponlo lapen therin phai ingkor sirkep ani anbangki labang solam rais tami kodalong tumpen semi kangkrung kang capan deng ponsi alamrai semi deng ponlo kodalong pe lamrai ke deng pon ateng liputang ti labang athomatum semi ningkan krini aphan hem kang sam chithap nangpo lapen alang litum semi adai ma de fine semi lak isian tu pon nangpo lapen lak isi alang litum pen jong si adai tu pon dek thete liputang ti puthot chiklojon trok an semi alang litum hem kang sam puthot chithap thunangpo pusi kodatum pen pangdak pontu আজি ইংৰাজী 29/3/2025 তাৰিখে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ মহোদয়া শ্ৰীমতী গীতালী ৰাভাৰ আদালতে NDPS 43/23 বোকাজান PS কেছ নম্বৰ 3/23 ইয়াত গোচৰত সাক্ষীবাদী অন্তত আসামী লম্বিত মৰাণ and Isak Loli 21C NDPS আইনৰ অধীনত সাক্ষীবাদীৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ পাই দোষী সাব্যস্ত কৰি 12 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 1 লাখ টকাকৈ দুয়োজনকে জৰিমনা বিহে অনাদায়ে 6 মাহ কাৰাদণ্ড ৰায়দান কৰে আৰু এটা কেছত NDPS 44/23 Dilai PS 27/23 under section 21C accused Paukhanlal Manlumak 21C NDPS আইনৰ অধীনত সাক্ষীবাদীৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ পাই দোষী সাব্যস্ত কৰি 12 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 1 লাখ টকা জৰিমনা বিহে অনাদায়ে 6 মাহ কাৰাদণ্ড ৰায়দান কৰে ইছাক ললি আৰু লম্বিত মৰাণ এই NDPS 43/23 দিলে 12 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড এইটো এটা ছেপাৰেট কেছ আৰু এটা মই ক'লোঁ পাউখানলাল মনলুম NDPS 44/23 সিটো সেম 12 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 1 লাখ টকা জৰিমনা আৰু দিব নোৱাৰিলে 6 মাহ আইনেটাৰ সিম্পল ইমপ্ৰিজনমেণ্ট এই তিনিজনক কোন কিখন থানাৰ আণ্ডাৰৰ পৰা হয় NDPS 43/23 সেইটো বোকাজান থানাৰ আণ্ডাৰত আছিলে আৰু 44/23 দিলাই থানাৰ আণ্ডাৰত আছিল কিমান চনত আছিল বোকাজান থানা কেছটো 2023 চন হয় মানে 2 বছৰ চলিলে কেছটো 2 বছৰ চলিছে আচ্ছা এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰী সঞ্জীৱ শইকীয়াৰ পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় আছিল উক্ত গোচৰটোৰ চৰকাৰী অধিবক্তা হিচাপে মই আছিলোঁ এডিশ্যনেল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ সঞ্জয় কুমাৰ যাদৱ আৰু আসামীৰ পক্ষৰ হৈ শ্ৰীমতী প্ৰেমিকা তগবিপি আছিল সেইটো NDPS 43/23 আৰু এটা কেছ আছিলে NDPS 44/23 এই কেছত আসামীৰ পক্ষৰ হৈ এজন আছিলে তেওঁৰ নাম তৌফিক আহমেদ
তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা আহে হয় Sex is not merely a crime against an individual, but is an offense against society at large. The accused, by indulging in the illegal trade of narcotic substances, has not only violated the law, but has actively contributed to the degradation of youth and the future of this country. Drug trafficking and abuse have far-reaching consequences. They destroy the families, cripple the potential of young individuals, fuel other criminal activities, and create vicious cycle of addiction and crime. Thank you. Therein pa encourage recap ajujur lo por phai sia por malom lakha kripli korkanthi emisi consensi ke parpon langlok su hawara long pant ihum Scorpio ES 12D 3867 long pen chainong kang hupul abirta long pen si rongarat tum pen sbitong sekot pen chingrum si labang su Scorpio phan kerang khadun si phan bor ilo bon tala pusona por hu thengkheng dut si labang su Scorpio ban sabi hadak pen pian kat juilo bon semi hadak mat si labang su chainong semi paklukang thuplo lapusona por hud lapunat samilang so long kedu raikom saki tum phan birta pc samilang so tum pen semi labang su Scorpio phan kerang khadun ja size deng ponlo bon sami Scorpio bang pachat pika jok pensi raikom saki tum rang khadun po be fit sami hadak pen kanang tet long phitlo lapuson tak tak sila punat den dakhara ratum phan puthot birta pc den dakhara ratum bala chingrum petsi labang su hud galang litum rat tum pen sami to war sami karang khai hir pang tang raga jok pensi labang su Scorpio phan sami alang litum khangdun un dedlo lapen rara tum pen sami tong set kot pen dokmoka long kedu raikom saki tum phan labang su birta pc dokmoka raikom saki tum pen sami tong set kot pen adima klong an pali dun si chainong ka chong hu bang pliba mi ya tum phan sami alang litum pen spori deng pon long lo labang su chainong ka chong hulong ka chenang chek atum Gujel Hussein Rizaju Hussein Odil Islam Sohid Afidi Husi pang thek pon lo dokmoka raikom saki tum pen spori deng pon si klardak alam ke chini jia phan si alang litum pate karju patek tawa sai sami deng pon bom lo dokmoka pen waisong terang Karbi Longri Abirta hawar kenong kang botang 50 above lo timi an ken ritum rong asor pen na pam na bigi seri je kan arlong le bok nang kumari la peten na long le lup ritum bigi seri je kan kip to bangke hop pu janong ne thada lo por arlong sini tum keteng amasi abu benang atung lo ha jor long keteng bangke tong kilo saben ma papar kel lo aku paklang solong putar dakta papar po lo amal tung upai velo itu public along jog dile puti along ka along warkan duk lo ya polo apor tinta duita araita longi melong ni sa sagale duita tipo la gaji lom la non kinep long cek angke kinep ni tu na apung dum bom lo tum hapu pen mun bang bom long toksi ni tu pateng hadi lanta gari pangjar pet da hari-hari arlong buita pangjar long ke amal hadak samelang susi tumta petroling itu ko amal tumta agom long lo komang ke lepu mala thengpi arong do la sorong long hadi honaru rong hari-hari do la par pandun termat ala arlong bang ke lig pamchar de la tumla so ahon rong tut long bang si sini dangta mane tong plokod de ansi aku hadak penang tungbom nang tunglo ni tum ladak rong nian ganda rong nian ta ko Mississippi se arlong pateng ni taka bangke itip pu kalvar do kan ku itip ke pachon mala tum hadak matur gudlo ka sari dak mat kuni de lo angke haputa pulis tumta bang bang dak public tumta angke la arlong la gari turu lo la ke lang ku kala tum ke karuba sendal kadu ko petang matarub lo angke halap pulis tumta pu thang du lang lo hapu dam desi dak tum la pinang paro angke kener long ke sopragat ke sigar dilong ni tu ke la tu kut non ke wang silo ko tonton mala ni tung ke wang ike la public hoi katu we ke nong kang bohem pulo la lengli ke depari hon ka pen presiden na angke ni lita tem dun paja bi la pu dulu ke jon man ke klem tum ta dulu rong sor ka dulu angke ni tung upaya we non ke bang ke la anak ke helo pen dak ache nong na enjogi ko bang ke ni ko ke ni tum non ke wang ike ini cepat kami bukan tak lokal lama ni mana ini kah ini tak pulang mah pulang tepen sini tu pulang kan tang tedak cingki jetan ben non cingki jetan mah ke amen arjulo latung nang kulot ni tu ke cek ke liding si kelah angke cek ke mahajon si lahai nak tak lempar cek mahajon malah nak amen boleh lah cek nong
kang hu bulan tumbang ke channel kang hu ke kali pe tame kado thek long prong ala foto kado ita dulu amasi la alang tumbang ni than lo check na ma pan am hajona men ko pulo pul he am hajona men bang ala tumbang than lo la em bradur islam puta ho check na pan sila ani ki ding beta la check na kam si klem bom pulo an ke toy bang ke non long tumbang than bang ke channel nang tum convect nang pu nak si than tam ni pini chin de ta non ni tum ka ju dam lo alang tum pan he masi nang tum channel convect nei ali nak ko na bachi aji puta amasin tu macam orang kan boleh masih parlin perlu lah tu mabang kamang klaim vek lo so pi bagan nang le tum la koson se gom long bom la sona gari pen kon long tum keton mek la sondom keton mek mana mana la lang di tapula mati di mana 50 above lo channel kan bu isi kami approve wi tu yang son approve wi de kupulo masih rong so ke approve pan ko son lo posi doubt dulu masih kali itum la pu long dui na itum la le de ne lo masih gari ta ajur ke bang pang tang so li tahu hala arlong anda ekdom pakoi kang pun na ekdom mane khangun ipinan masih nona phizia lang tumang sai yok yilo polo chai nong ta la kenya tang chai nong la paklo kang bulo angke lapu soka kad lom benang kar tum polis ne cek la polis man le lo tami tum rong so la polis oh amasing tum rong so tami ali ita thana le do ko kita chitong nam sina itum si ning kang samphan thegam long pro nang chong we ka poi tu amni ham silang amang kadu we wang le jalang to men la mali ka men bang ke non nang si than bang la em radur islam lo la ben tu we kang hu tum dak inut kat jui busipu non dak bang plido lo ka balong driver bang lo ka bang plido ke la lo gulzur hussein angke riazur hussein oidur islam la pen sweb afridi busipu latum kado kita nogong asor pasipu juria inut angke inut bangke samuguri bang langsung si non ni tum chini pon chol angke pethe Nizang Karbi Rongkhang MSC konsensi ke parapon dongka makam rong spi ke parapon langhan arad tum ningkan kep society lo kijun langka durepen kesung chitong ponang non kachari bom BJP sarkar tum akemang liputang te rong atok ando ki du tum an same mesen kijun lang avar sai ki pipon edji aphan pusi kedam tang surini da krisir kep aning kanpensi jal jivan scheme same ideng ponlo sitame dongka makam rong spi ke parapon langhan arad tum aphan maki non puanta Jal Jivan Mission Scheme semi atomonanta Japon pedal bon semi kiliga por hudbangki rada tumlong vud ke cerekda mamai hudbangki langhana ra tumba pan semi labang so kijuna lang avar sabaki mesen pen bipon pu besi lamchak semi batai batai ci chak ponlo bon semi kiliga por judal putangte langhana ra tum ki sung namaki ephoyateng si jidonang verlo besi ra tum pen semi ning ripon rin tilo labang so ke siksak onga jok pen si ra tum ta ka chakon esi rong rat ni marli tum thurpak pen si Thereni pa encourage sirkep ani bangke langke pont api pi pipe te nampon se amethang ma chichi hutpon si labang so pi same ahem an chepon lo las emele kilik aprang ki langhana rat atuma phan same kijun alang pen ki sungpen pa jok pon vek nang ji pusi langhana rat tum pen same siam Dr. Tram Ronghang local MSC long bison be atuma phan chuning ripon board hopen great sontimung Karbi Longri Abirta Ini cuma rong, kamben dalang aja dah belu. Jun mau belu, cinggu lang dah belu. Itu nak lang alung dan pipe belu. Betul itu nak election dan cak cak lu. Nanti. Lele lah tak, lah apa blok elu. Lah Jal Jivan Mission apa belum ya? Kan masih boleh yang mana itu jerat perlo lah si ko cebunai picu yo. Jal Jivan Mission nanti thank you selam le. Thank you ta sini na ta sini lo. Irui ta belang na le. Irui ta lang ini. Ini bom jangan tapi pepe. Kemalan tu lah kontraktor cinden menang itu. Tan mai sini ende. Yes. Ante nang litum non lah bang soal lang hokbet nang palong pan CM lah pen. Dah local MSC cening riji menang li cening riji. Long bison be. Hilang lang munai pot lang ta free lang ta nang munai pipo. Joy ke pen lang ta jun long po punan ta lang ang lele. Vot long er lang samri. Ke pula sana vot ke. Ning kan ke han yok lo lo. Semua lang ni li pen mosal bora bangke hok lo li temen non het he leng tem sang lo hai tem han leng tem sa kleng. Anta hasut pen ta lang anta pipe. Am long bang teng khut pawan po ta pulu nang lele. Dong ka roi teng khut pawan po ta nang lele. Asek lo na cha. Non ali hala. Long bison be apunu forensing be tanang cek lu la tanang lele ngela puson jaga son lo buh chak jong chow chok ma ni tim lang ju nang ngile ma ching ngue le nge ching cheng ngile ma sak tek tik lu ka ching pen ke dang lo pe dang lok lu ni na lang an ta li tim ya be ta no ne li tim hang lo tok ar leng tim son si ba pen lo ne ji ba ni kai bom ma ne ji ba ni la an le ji
จ้ะ Ante no ko dalo nang litung kijo na lang so nang nang. ที่อยู่นั่นแล้วตรงนั้นค่ะบรองล่องลูก Ha barang lang di. บรองล่องแล้วพุทธร้อนร้องอ่ะมันสิ่งที่ร้อนร้องลูกนั่นละให้แบบอิงล่องรีมาสิแรงเด็กก็มาตี dak lahan amat loh aman itum lahan asok yo lang ke sung thekti linun ta pa long lang nang le dek masih lang aveda jo ni se sakel tempu alang bong pen pu pon khoi hu ring kunat pe the an lang chu sokom nang si lang ke sung jo ni itum pan ar so pin so thur pak ki hut lasi non yo alang ta long ye long le ne lasi ason ake sung jo phan pene bang yok le mane nangrap same ni tum alang tum phan pu ni tum ni ning king sampi gi lasi nil tung kapat ini alam thei la pohilo lang ke sung pen tawar ke sung lahai ho ke sung pen kumhana payok ko kon tum ke adu phan same ni ta sam ke ta lang avere ra joini pinya ado sopun sop pa si adong ke hut long pen non ni ma same ke sopun same lang sok dam nang kok lo la ti buk lo lahai helo tayar tan si buk ho boring no andam nang kok boring long tan nar pi tham ni tum lang sok dam nang asi lang ke sung joini pen tum langan arata bangke pinian ya krisis pi allo mat ringan da lang phet lo langan da bepin lo masih nili tumke kesung hektik lo hamat laan cholo aka pre ni than te de lo kadu ta kwa ya sara ku anu pa Baik di lalangan arat. lahan arat do anta masih thu pak lo madela Dak. dak ni tum lahan arat ke dak don pocket doing pen hapu to an bang ton ci sapen de lahan arat pen an ci sapet kon de lage don suri ta apart ko tum ke lapu bang ke number 1 lo pu bang ke number 4 lo barnong 4 lo pensi ke ni tum ke rong khang lo puri rong khang constituency 5 no rong khang lo Engdeng plike bratrok Karbi Chokomar asong Mhangathek Arni Stami Bukla Journal Committee atumsmi talon pont Adap apor Bukla Journal Committee konchun bangt Devesor Singnar hin bensi mai chapehem pu pont Lapen adap apor mai pu barimt Dhonsing hanse hin bensi song lama pangjar pon Central Committee konchun bangt Dilip hanse hin bensi chkimu sai pangcheng pon lo la suophi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimha Saul Lakethom District of Harmant Hills Awareness aputhak sami Assam Minister aphan chetong dam aputhak sami rara thinu than pachini pon Pini labang so amai long pen sami pinang ant Karbi Chokomar jirpu NGO abarim amai phu Sar Ishak Phangchu lapan ki pinang ant KE along kulat ka chubidun Karbi arat na chitong dun mensi labang so jai mek mesen pen pachun pon Minister HD Jogen Mohan Chamber lang damsi niltum Karbi Employees Association Central Committee Ben Sir Hakim Rongpi Dun Ben Sir Panram Hanse Advisor Sir Borsing Teron Pendili Junbang Kongchunbang Dilip Rongpi to Bang Free Bangku Hal Bangso Prapen Appointment ke Enmek Apakah Ciwa dari Department Hill Allowance Papa Jepan Ciwa dia menentu damlo pen apor dek Bang Minister itu mana apor nak cakap ben itu bahan me apa dolin lo pen me lo nak cakap tentu akai MLA Jorsing Ronghang apen bacalah so MLA Sir Rup Singh Teron hal masuk ame Karbi Employees Association Central Committee lapen HD Minister Honorable Minister Jogen Mohan Sir alang team mate alang secretary apen officials atau nanti tahu pen siapa pada pono pen minus star sorry isi historic step sendiri pupon kan tu labang sobat citol ke isi alang tu labang sobat tak hilang lawan skip papat lagi putak misal pen angdek tu pono itu memorandum tu pacir pono apa labang sobat 10% kan nak tu koson apa basis lo tu si minister bar itu pandang arju lo si Miliason secretary hisap pen dari khang tu lo sir pulo 2000 अधिकार बार कल तो फिफ्थ पे कमीशन हो फिफ्थ पे कमीशन हो तो बन के 5% के तुमान नापिसर 5% के बेसिक पे बेन 5% का बेसिक पे तो अहर क्या तो अहर सर की पॉट सत्रह 6 पे कमीशन के लसन अपर सेंटेंस का बीपीएससी तो फ्लैट अमाउंट से नापिसर सी टारगेट हो 280 लेवल गेजेटेड ऑफिसर तो 400 asumsi 6 pay commission on bage itu ban Chokomar som hill allowance alarm Chokomar som langsung sen kono hill district lo klem according to ban
Lapen ako 70 commission ng tadi itu hanu tino ng papadiman setelah Karbi Plus decision to makeman apa nak kecuhan kecuran tu ke atau kecun pipe dulu alar magal ta ako so flat amount na pilih do ase non gazetted to ke so 70 commission ng ke target forget non gazetted to makan ke 480 flat amount ng pilo lapen gazetted to makan ke ada 600 so ng pilo ase itu lahai mahal minister kaya pan pacitin lo Tenon atau 10% koson lo 10% kan kasar itu ke basic payment. Basic payment ko apa ke lagi lah so basic payment na basis pe sini tu 10% na hence pe na pinang ko. La hill district ke thom Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dimas Hasal district ke thom chuka barato. Pini itu Karbi Plus pe sigi bang ko temos itu Karbi Panjang ka hati kali. Karbi Anglong aro ke tu khaitin bat chuka according to apa saja Farman sini tu nak kebang pila si non 8 commission sedang korban bang seng atau sar pangdangan lo sen 8 commission tu tak sedang bang pangdangan lo tapi asam lo ngomong putar selama malam sila non 8 commission kang di bang ke niltum kebang alam kebang dan di mana teman-teman fulfill koran komplain koran itu bang kehri nang pimpinan kehri kebang lo asin Pina Abirta pun ki lan sikang ton penelo la si domi thami kardom